Imphal West District ki manung chanba kwa kaichal mayai koi bidama sakhang da banupi ama nongmay nakapto na hatlam lay. Imphal East ki Sagolmang Police Station ki manung chan na lay di ba may tayfurup ki senglaba kong bamaru life len ko ki militan ni ching na basing na may tharam lay. Laikin thabi da khulngak pachat ki bakunjani ko ki militan sing na farba matung tamthi na od na iduna mihathi na hat ki bagi mayokta segmizing thong da miyam na wakat mi fam chatakray. Manipur da peace purak na bahot na bada third party ama oina Forum for Naga Reconciliation amasung Nagaland Joint Christian Forum na ngamba mateng pangani hairakli. Amasung Home Affairs ki Parliamentary Standing Committee ki member oiri ba opposition ki MLA ahom Manipur ki matang da khanasiya de haiduna committee as ki chairman ki mifom dagi haugatuna thoglakray.